Iyi yari inama ihurije hamwe abaminisitiri bose ba buri gihugu. Ku ruhande rwa Amerika yazanye uhagarariye igihugu cya Amerika, ndetse no ku ruhande rwa Iran bari bazanye uhagarariye kino gihugu cya Iran. Iyi ni inama kandi yari igamije guhagarika intambara ku bihugu byombi, haba ku gihugu cya USA ndetse n'igihugu cya Iran. Ni intambara iri hagati y'igihugu cya USA na Iran ndetse na Israel. Bari baje gukora inama kugira ngo bafate imyanzuro bahagarika ino ntambara, bagira ibyo bemeranyaho nyine bahana amasezerano. Ino nama yabereye mu gihugu cya Pakistan, aho intumwa za Amerika zoherejwe n'intumwa za Iran zikoherezwa, bose bakahahura muri kino gihugu cya Pakistan kugira ngo bafate imyanzuro kuri ino ntambara, bemeranye ibintu runaka, amasezerano bayahane kugira ngo ino ntambara ihagarare. Gusa ngo icyaje gutangaza abantu nuko ngo ino nama bari bari gukora ngo yamaze hafi amasaha 21. Ku ruhande rwa Amerika intumwa zabo zicaye ku meza imwe ndetse n'izo ku ruhande rwa Iran. Gusa ngo baganiriye, gusa ngo nta myanzuro yagezweho muri ayo masaha 21. Urumva abantu baje kwiga ku ntambara, bavuge ngo tugiye guhana, dusinye amasezerano y'amahoro, duhagarika intambara kuko iri kugenda yangiza byinshi, haba kuzamuka kw'ibiciro ku bikomoka kuri petrol ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa ngo bamaze amasaha 21 yose nta mwanzuro ufatika wavuye muri ino nama ayo masaha yose bamaze. Ahubwo icyaje gutangazwa nyuma nuko minisitiri vice perezida wa Amerika JD Vance niwe woherejwe nyine kugira ngo aze kunegosiya n'abayobozi ba Iran kugira ngo bige kuri ino ntambara, bafate amasezerano y'amahoro cyangwa se bahagarika intambara. Niwe wari woherejwe rero na Amerika, nyine wari woherejwe na Trump kugira ngo baze banegosiye hano muri Pakistan. Prime Minister wa Iran ubwo yasohokaga muri ino nama, nyine abanyamakuru bari hanze bategereje kumva imyanzuro yavuye muri ino nama, se bahagaritse intambara cyangwa se intambara cyakomeje. Ubwo rero Prime Minister ubwo yasohokaga muri kino cyumba cyabereyemo inama, yaje gutangariza abanyamakuru bari hanze agira ati tumaze amasaha hafi 21 muri kino cyumba cyabereyemo inama turi kuganira, gusa ku mpande ebyiri zombi ntabwo twemeranyije, nta kintu na kimwe twemeranyijeho. Ku ruhande rwa Amerika bari kudusaba ibintu byinshi by'umurengera natwe tutakemera, bari kudusaba ibintu byinshi, kandi ku ruhande rwacu twe ntabwo ibyo bintu twabyemera. Bivuze ngo ino nama nta kintu na kimwe yatanze mu masaha 21 twari twicaye ahangaha mu cyumba, nta kintu na kimwe twemeranyijeho. Prime Minister wa Iran yakomeje atangariza ibinyamakuru yuko inubwo imyanzuro nyine itagezweho ku mpande ebyiri zombi, nyine nta myanzuro yafashwe, nyine kumvikana byanze nyine. Gusa mu Prime Minister wa Iran yatangaje yuko ayo masezerano nubwo atagezweho, gusa Amerika niyo yari ikeneye amasezerano kurusha uko twe twari tuyakeneye nka Iran. Sinzi niba uri kumva aka kantu. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya Amerika kiri gushyirwa ku gitutu n'imiryango myinshi, ibindi bihugu biri kuvuga ati mugende mwegire Iran muganire muhagarike ino ntambara kuko iri gutera izamuka ry'ibikungu ku bikomoka kuri petrol. Urabizi muhobora wa Hormuz ni gucishwamo ibintu by'ama petrol, ama essence, ibintu nyine byose bikomoka kuri petrol. Urumva ubukungu buri kuzamuka, noneho bagashyira igitutu kuri Amerika kari yuri kubiteza gihagarika intambara. Niyo mpamvu Amerika icyo gitutu yashyizweho, niyo mpamvu yarije gukora inama kugira ngo bige kuri ino ntambara, bafata imyanzuro ku mpande ebyiri zombi, bumvikane bahagarika intambara. Rero umuyobozi wa Iran we aje atangaza yuko abanyamerika nibo bari bakeneye no masezerano muri ino nama kurusha uko twe tuyakeneye, kandi kuko ni ibintu byumvikana kwa ko Amerika yo iri gushyirwa ku gitutu n'abantu benshi nyine batandukanye, bababwira ati muhagarike, mugende muganire na Iran muhagarike intambara kugira ngo natwe ibikomoka kuri petroli bitike kuzamuka cyane, uramuhora wa Hormuz ufungura. Amerika nayo dore kuntu yaje itangariza abanyamakuru, ubundi yatangiye zivuga ati nako bundi batangiye bashimira igihugu cya Pakistan nkuko cyagiye kibakira, cyabakiriye bitanze rwose, ntacyo batakoze kugira ngo impande ebyiri zombi zumvikane zifata umwanzuro, babakiriye neza. Gutyo wari uhagarariye Amerika we yaje atangira ikiganiro, nyine ashimira Pakistan nk'ibisanzwe. Arakomeza agira ati yego nibyo kuko tumaze amasaha arenga 21 muri kino cyumba tuganira, gusa nta myanzuro yagezweho. Agira ati kuba tutumvikanye na Iran ni inkuru mbi ku banya-Iran kurusha uko ari inkuru mbi kuri twe abanyamerika. Ngira ngo urumva noneho impande yahangaha zombi ziracyari kuvuga ngo bamwe nibo bafite igihombo kurusha abandi. Gusa nkuko bigaragara Amerika niyo ifite igihombo kinini kubera ko ubundi turufu ikomeye cyane ino Iran iri gukoresha ni ukubera uno muhoro wa Hormuz, kwa ko niho hacishwamo hafi 31% y'ibikomoka kuri petrol hirya no hino ku isi hose. Urumva ni ikigero kinini cy'ibikomoka kuri petrol. Noneho urumva Amerika iri gushyirwaho igitutu n'ibindi bihugu cyangwa se n'indi miryango myinshi itandukanye, iri kubabwira ati muhagarike intambara, ubukungu bw'isi bureke kuzamuka. Kandi ibi ngibi biri kugira uruhare runini mu idindira ry'ubukungu haba kuri Amerika ndetse n'abandi bantu bose ku isi. Naho Iran iravuga ati mu gihe tutemeranyije nyine turakomeza dufunga n'umuhora wa Hormuz, kandi nk'ibigaragara intambara
intambara irakomeza. Ubundi ngo niki abanyamerika bari gusaba Iran ku buryo batemeranyije nyine bikarangira amasaha 21 yose apfuye ubusa nyine nta kintu na kimwe nta myanzuro bagezeho. Niki Amerika yasabaga Iran kugira ngo bahagarike ino ntambara, cyangwa se niki Iran yasabaga Amerika kugira ngo bahagarike ino ntambara? Ubundi ngo Amerika yasabaga Iran yuko bareka gukora biriya bitwaro bya kirimbuzi, cyangwa se gukoresha intwaro za nuclear bombs, nyine zino ntwaro za kirimbuzi ziturika ku buso bunini cyane. Nicyo Amerika yasabaga Iran kureka gukoresha zino ntwaro. Yongera kandi yisaba kuba bavuga ati uno muhora wa Hormuz ugomba gufungurwa kandi by'umwihariko ukigenga nyine. Ubundi no muhora wacagamo ubwato, amato ahetse ibintu bikomoka kuri petroli, amagazi, amasanse ndetse n'ibindi bitandukanye, nyine ari umuhora wigenga nyine ubwato bucamo gutyo bisanzwe. Gusa Iran yo yaravuze ati uno muhora tugiye kuwufungura, gusa uzajya ugengwa n'abanya-Iran nyine. Abanya-Iran nitwe tuzajya tuwukontorora, ubwato buciyemo bwose tubimenya, kandi ikindi tukagenda tuwufataho 10% kuri buri kagunguru nyine ka petroli gaciye muri no muhora wa Hormuz. Gusa Amerika yo yasabye Iran yuko muri nama nyine yasabye yuko Iran yareka no muhora wa Hormuz ugakomeza ukigenga nk'uko byari bisanzwe mbere. Abanya-Iran bo umva kuntu basabye Amerika kandi umva no kuntu bayihakaniye. Abanya-Iran bo batangaje basabye Amerika yuko ibintu byose byangijwe muri kino gihugu nyine cya Iran. Urumva za misile Amerika yirirwa grasa yo ikubita amazu, ibiraro bikomeye, imihanda myiza cyane. Iran yo yasabye Amerika yuko yaza kuyivugururira bimwe mu bikorwa remezo yagiye yangiza. Kandi murabizi ko Amerika yashoye akayabo k'amafaranga menshi muri no bisasu bya kirimbuzi kugira ngo ibashe gutsinda runo rugamba iri kurwana na Iran. Urumva rero ntabwo watakaza amafaranga nk'ayo ngayo muri ibyo bisasu ngo wongere nguze ngo ubyubake. Urumva noneho Amerika yo yayihakaniye. Iran iravuga ati ngiye n'umuhora wa Hormuz twawufungura nk'ibisanzwe, gusa namwe mukaza mugasana ibyo mwangirizo. Aho ngaho nta myanzuro yesi ifatwa. Ku mpande zombi bananiranye kumvikana. Uruhande rumwe rusaba yuko bareka gukoresha ibitwaro kirimbuzi bakanafungura n'umuhora wa Hormuz, indi Iran nayo ikaza isaba yuko baza bakubaka ibyo bangije muri kino gihugu cya Iran. Bitari ibyo kuba byananiranye nyine kumvikana ku mpande zombi. Ubwo muri gihugu cya Pakistan nta mwanzuro wahavuye, ahubwo ino Iran irakomeza yishyuze ku bikomoka kuri petroli. Ubwato bwose buracamo n'umuhora wa Hormuz nk'uko bwigaruwe na Iran, no muhora wigaruwe na Iran. Iran irakomeza nyine yitangire yishyuze nk'ibisanzwe 10% kuri buri kagunguru ka petroli gaciye muri no muhora wa Hormuz, kugira ngo nabo basane igihugu cyabo nk'uko yari yarabitangiye. Ngo gusa muri no nama yamaze amasaha 21 yose, ubundi bano bari bahagarariye perezida wa Amerika, cyangwa se bari bahagarariye igihugu cya Amerika cyose, bahamagaye inshuro zigera muri 12 muri Amerika. Bahamagara Trump bamubwira ati si tubyemere gutya, bamubaza gutya nanone. Gusa ngo ku ruhande rwa Iran bo baje nyine bari bonyine, ntago bigeze bahamagara, mbega nibo bari banyuma nyine bazaga bafata imyanzuro gutya, ntabyo kwirirwa bamenyesha. Ubu ino nama ku mpande ebyiri zombi biyumvikana ko yarangiye, nta myanzuro ifashwe hagati yabo, ntabwo intambara nyine iracyakomeje. Gusa uno Perezida Donald Trump uyoboye igihugu cya Amerika yaje kujya ku rubuga rwe apostinga ibyo bakoreye muri Venezuela mu ifatwa ry'uwitwa Maduro. Nyine muri Venezuela uriya Maduro bashinzaga kuba acuruza ibintu bijyanye n'ibimogi ngo biza nabyo bikinjira mu gihugu cya Amerika. Yapostinze iyo foto. Amerika, igisirikare cya Amerika cyaragose ikirwa nyine Maduro yaraherereyeho, bakigose. Byumvikana yuko Amerika nayo ishobora kuza kugota bino birwa, ishobora kugota igihugu cya Iran kugira ngo noneho ibyinjira muri Iran cyangwa se ibisohoka nabyo biba bikontororwa na Amerika. Kandi ikindi hari indege ubundi zihereza zino ndege z'intambara essence cyangwa se ibitoro nyine kugira ngo zibashe kuguruka. Hari indege zibihereza ibitoro zo zikaguma zikajya mu kazi zigakomeza zikarwana urugamba. Zino ndege rero za Amerika zamaze kugira muri Israel ndetse zatangiye no kwishyushya, n'abasirikare bose ni nkaho bameze nkaho bongeye biteguye urugamba bundi bushya. Gusa icyo nashaka kubatangariza nuko ino nama yari yatangajwe yuko izaba kuri zino tariki yabaye hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika kugira ngo bige ku masezerano ahosha ino ntambara cyangwa se ashyira ino ntambara ku iherezo. Nta myanzuro yafashwemo, impande ebyiri zombi zananiwe kumvikana. Nituza kugira icyo twongera kumenya kuri ano makuru turaza kuyabatangariza by'umwihariko kuri ino ntambara. Nta kibazo, twebwe turaza kuhababera, amakuru yose araza kujya sohoka, turaza kugenda tuyabaha 5 kuri 5. Wege usabwa nta kindi, kanda subscribe kuri no channel, fungura inzogera kugira ngo ibiganiro byize nk'ibi by'ubwenge ujye ubigiraho
ujye ubibona mu bambere bigisohoka. Naho njye mwabanaga muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 251 kft 234. nta mazina nk'ay'indyankwi gusa indyankwi iyo remeye kurya ibiti kinaremeye kugusobanurira. Nyita Mese, ndaje ku kanya n'ibindi biganiro byinshi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.